Ya ke Behdeiñkhlam jong ke Seiñ Raij Jowai la pynkut Mynta ke sngi ka khat sau tarik unai tung ar hajar ar puar hapung jong ke Syiem Aitnar ryngkat ke jingiphun iphieng balawan ban ïashim bynta ke shad ke kmen ki khun ke raj naduh Dolloi Lyngdoh Pator ki Waheh Wasan ki rangbah ki khun samla bat ki hebret ki bala shad da ke jingkmen bat ke jingrisa ha ke jingtied jong ke bom bat ke jingput jong ke tangmuri. Baro ki rot ki balawan penpoi has Syiem Aitnar haswa ban pengam yaki kiladon haduk khat lai teli. Mentau senam ar hajar ar puar la penlong ya ke jingle nyam Behdeiñkhlam kum shi benta jong ke jing rakhe ke jing dap san pu senam ke jilla Meghalaya bat ke jing yo ala ilo jong ke ri India ke bahinyo pusan ne ke Azadi Ka Amrit Mahotsav ryngkat ke jing lang bat ke North Eastern Council Shillong ke tenat tourism ke planning bat ke tenat art and culture ke jilla. Lawan bansak hilang do Arjun Ram Meghwal ubalong Menteri Khana katanat Parliamentary Affairs and Culture jong ka sarkar kami u Chief Justice ka Meghalaya High Court u Sanjeev Banerjee u MP ka Rajya Sabha u Dr. W.R. Kharlukhi u Shongknor ka Ying Dorbar Thawain ke Jilla u Ba Ahmed Ba Lyngdoh u Director General of Police ke Jilla Meghalaya u Dr. Laja Ram Bishnoi ki Menteri ke Jilla ki Bakenthop u Ba Sanbor Shulai bat Uma Kermen Shilla u Presiden ke BJP Meghalaya u Ba Ernest Mauri ki Officer Sarkar nalor ke Jingdon Lang u Presiden ke Seiñ Raij Uma O.R. Chalam bat u General Secretary ke Seiñ Raij Uma A. Sumer bat ki wei de.
Culture as a representative from the government of India. Sir, kindly give your message of blessing to our people. Seiñ Raij Jowai. On the auspicious occasion of Behdeiñkhlam, I extend my greetings and best wishes to all the people of Meghalaya, particularly the Pator people. May we go forward with the pandemic behind us. May we go forward wisely, and may the blessings of the Almighty Utre Kirot be on the Nyamtre all the time. God bless you.
Honorable Minister of State yang ke Government of India wan persen unika dan do speaker yang ke Assembly yang Central Sulai wa Superman sana wa Borok Officer ada kecil sekretari wa Officer Fair kejing kembali ke Kerpan lai ko Saka District Administration wa dari jalan yang ke pelaibat pelarti yang ke Behdeiñkhlam dari bynta ke protokol wo assist ya ki ni ki special test wan hakan ke Behdeiñkhlam kamdu ya OS kena polis udah pelaibat pelarti yang ke traffic hendak bon jingtied. I salute the Honorable SP and all his officer and his people and his team. Kamdo yang ke PH department kepada protokol wa pembiang yang belum hari kita tahu. Yang pudi belum mula repair ki yang surat ni sama. Jangan yang pudi tang temo hang senang kawan yo wa pudi repair ka. Dai siang kamu manhi surat ni kawan. Hang ni kepor. Like ni kawan nak suruh ni. Hang nang lim kawang ni. Unity in diversity. Kejeng teli ha pergi kejeng pair. Setelah demokrasi buangi, muya yang dia mengyong burama yang yang kini. Ketika kenang rin go scam, yerap kaliang jacan. Kulai kini kerap yang amlang hayut ni masih. Ucap dia Korea orang kini kelam kini kata lepok cuma kata. Haji pors jamui ya keadaan culture department. Wada em keting yerap yang kai ini kepada Behdeiñkhlam kamdu. Nak North Eastern Council dan yang kau le kayong ka wa ke tourism. Kini tahu baju pesnya yang baik. Mulai yang orang di media, yang warna kmen kau, yang penting yang kini kubur yang ke Behdeiñkhlam. Kmen scam, hoax nemu wan, nang hek nang kamai jom cokor. Katwa, kini kau cakap Behdeiñkhlam yang ini, pendek cenai kan kam. Ketika pelan desain kepada penting dengan Ministry of Tourism, wa Tourism Department yang ke Sarkar Meghalaya. Mulai sibur, yang warok kini cong cenang wem burung yang ke cenang Dolloi, ke Jingiphun District, wa kamdo yang ke Meghalaya. Yang dari India, wajah kepertai merokawi. Nah ini cenang ni berkian tam. Baik yang kelam kedai, uya icai ikia. Kublai sibun, cihajar ngo, jai hind.